Dobar dan! Danas govorimo o mogućnostima razvoja naše ekonomije i nalazimo se upravo na mestu gde, po mišljenju svih ekonomista, i nastaje u Srbiji najveći razvoj privrede, a to je poljoprivreda i to je njiva. Prema statistici, u Srbiji broj registrovanih privrednih subjekata koji spadaju mikro, mala i srednja preduzeća je nekih 99,5% od ukupnog broja. Tamo radi oko 65% zaposlenih i stvaraju samo 32% BDP-a, što je dosta manje u odnosu na okruženje. Ulaganjem u mikro, mala i srednja preduzeća mogli bismo da povećamo broj zaposlenih, povećamo BDP i najbrže i najlakše razvijemo ekonomiju. To je ideja i naše priče na koji način pomoći tim preduzetnicima, ljudima koji su najčešće kretali od ničega ili od neke male ušteđevine ili pozajmljenih para, da svoj posao unaprede, zaposle ne samo svoje članove porodice, nego svoje prijatelje, komšije, prošire proizvodnju i na taj način uvećaju i osnaže našu ekonomiju, jer statistika pokazuje da i u razvijenim zemljama upravo najveći broj zaposlenih radi u tim malim, mikro i srednjim preduzećima, kako god ih mi nazvali, ali koji zahtevaju veliki rad i veliko zalaganje. U Tarašu, pored Zrenjanina, peskovita zemlja, ali vrlo plodna i, što je najvažnije, mnogo organske proizvodnje. Naši domaćini su porodica Šokšić koja se bavi proizvodnjom krompira, a u gostima su i drugi proizvođači organske hrane. Zaštitni znak porodice Šokšić je proizvodnja krompira i to već 10 godina. Gordana Šokšić, koja je praktično, ja sam čuo iz poverljivih izvora, da je ovo sve počelo vašim mirazom, ovim placem ovdje koji ste vi praktično poklonili i pokrenuli tu proizvodnju. Kako to izgleda 10 godina proizvodnje krompira, evo sad je obran, i kako izgleda to kad pogledate unazad, kako izgledalo sve to? Mi smo 2007. počeli za sopstvene potrebe, međutim to je preraslo. Videli smo da možemo da proizvodimo i da se dobro snalazimo u tome i počeli smo da uvećavamo površine pod organskom proizvodnjom i u jednom momentu došlo je do dileme da li da ostanem da radim u kancelariji, da li da ostavim državni posao ili ne. Odluka moje porodice i mene je bila da napustim posao i da se posvetim samo organskoj proizvodnji. I eto, od pre 5 godina ja sam samo organski proizvođač i zaista nisam se pokajala nijednog momenta. Šta bi bio sad sljedeći korak u razvoju ove vaše proizvodnje? Dakle, da li ste došli do nivoa kada možete da povećate svoju proizvodnju i da proširite? Upravo tako. Mi smo sad došli do nivoa kada možemo da proširimo svoju proizvodnju jer imamo tržište i imamo gde te proizvode da plasiramo i naravno da težimo ka proširenju i u smislu uvećanja zemlje, a i nekog preradnog pogona i tako, ali o tome još uvek razmišljamo i nadam se da će i to doći jednom, ali proširenje kapaciteta sigurno da. Dakle, počeli smo od miraza, ali sad smo došli do trenutka kada je potrebno da tu nekakav svež kapital i savjeti uđu u vašu priču. Da li bi vam pomoglo za razvoj proizvodnje, zapošljavanje još ljudi u vašoj proizvodnji ukoliko biste imali pristup nekakvom novcu koji nije bankarsko finansiranje? Nama trebaju investicije za dalji rast i razvoj našeg gazdinstva. Banke nam zaista nisu opcija jer jednostavno ne odgovaraju našim potrebama i ne razumeju. Nama bi jako dobro bilo kada bi mi imali izbor da možemo da biramo da li želimo nebankarski ili bankarski vid finansiranja. Ako bi mi imali pristup nebankarskom izvoru finansiranja, nama bi bilo to mnogo lakše da zapošljavamo više radnika, da proširimo svoje kapacitete u smislu uvećanja njiva i uopšte u celoj našoj proizvodnji povrća. Poljoprivredi i mnogim drugim sektorima često nedostaje da mogu da dođu do kratkoročnih pozajmnica kako bi premostili trenutni nedostatak sredstava, a kao jedini izbor nameću im se banke kojih često ne prepoznaju jer su mnogo mali. Gost porodice Šokšić je Milenko Dolovac iz Futoga, koji tamo ne pravi kupus, odnosno ne prerađuje kupus, možda ga imate, ali vi ste se bazirali na proizvodnju
organskog voća i povrća i preradu u vašoj kompaniji koja se zove Dolovac Organik. Tako je. I sve sam zapamtio. Sve. Kako ste od informatičara, vi ste informatičar, čiji jedinice, nule, stigli do njive? Pa, prosto. Prvo je pre svega tradicija. Moj otac i moj deda, svi koji su počeli da rade poljoprivredu, to su započeli, mene na neki način zarazili sa poljoprivredom. Uvijek sam ja 20 i više godina IT vodio i vodio knjigovodstvo, tako da je u jednom trenutku morao sam, kažem, srećan pa sam imao tradiciju iza sebe, tako da je taj prelaz bio dosta bezbolan, ali žao mi je što sam morao ostaviti IT. Vi u svojoj proizvodnji, odnosno u vašem razvoju, ste došli do tačke kada imate ideju, imate mnogo ideja kako da se proizvodnja proširi. Imate nekih 4 hektara na kojima biste mogli da povećate zasad. Da. Zašto to sad nije moguće u ovom trenutku? Pa ja imam trenutno podignut 1 hektar voćnjaka, krušaka, bresaka i aronije, maline. To je ovako jedan zasad u 4. godini i to je nešto što jako košta. Da bi podigao jedan zasad treba mi oko 20.000 eura. Prvih 20 sam nekako skupio preko kredita bankarskih, naravno nepovoljnih. Sad, za sljedeće dalje bi mi dobro došla investicija koja bi bila dosta jeftinija, jer novac košta. Ukoliko biste imali pristup nekim sredstvima iz van bankarskog finansiranja, da li bi možda mogli da napredite preradu? Jer, kao što znamo, zarada od prerađenog voća je veća nego prodaja sirovog, bez obzira da li je organsko. Da li imate tu neki plan? Da, ja trenutno radim preradu i sokova, ali naravno u kućnim uslovima i za to imam neku kapacitete, ali da bi to moglo lakše da se izvede, potrebna je dodatna finansijska pomoć u jeftinijem novcu. Dakle, obično kod nas ljudi kada se bave proizvodnjom voća i nisu zadovoljni cenom ili otkupom, to sve završi u rakiji. Kakve su vaše ideje? Da li postoji neki drugi način da se organska proizvodnja voća i povrća unapredi? Ideja ima, potencijala postoji. Znači ja sad već mogu da dignem voćnjak kad bi neko hteo da investira, ja bi sutra mogu da podignem na još nova 3 hektara, što mi je neophodno, potrebno za dalji rast i naravno tad bi i moja prerada automatski bila ozbiljnija. Sjećate li se podatka da čak 65% zaposlenih u Srbiji radi u mikro, malim i srednjim preduzećima, a zajedno stvaraju tek 1/3 našeg bruto domaćeg proizvoda? U zemljama sa kojima možemo da se poredimo, u Hrvatskoj, Mađarskoj, Češkoj, ova preduzeća stvaraju više od polovine svega što se proizvede. To znači više radnih mesta i bolji standard. Zajedničko za ove zemlje je da imaju stabilne banke, baš kao i mi, ali za razliku od nas, kod njih se do novca može doći i kroz mikrokreditne institucije, takozvano crowdfunding finansiranje, kreditne unije i na razne druge alternativne načine za koje većina naših poljoprivrednika još nije ni čula, jer zakonskog okvira za to nemamo. Porodica Farago je pre 12 godina došla iz Nemačke i pokrenula organsku proizvodnju na 12 hektara. Počeli su sa lekovitim biljem i začinskim biljem, a onda se proširila proizvodnja na druge kulture. Farago Janoš, naš sagovornik, vi ste pokušavali i nekoliko navrata proširivali proizvodnju. Dolazili ste do sredstava na različite načine. To je vjerojatno tema za jedan roman. Šta bi bio vaš sljedeći korak i na koji način biste mogli dođete do tih sredstava? Pa u ovom momentu sam u potražnji za neki kredit ili zajam ili tako nešto, ali sa bankama nije tako išlo. Sad tražimo od prijatelja, poznanstva koji imaju malo više da li mogu pozajmiti, pošto mi imamo ulaz dosta. Banka nam je nudila nešto što imamo u godinu promet, 10% od toga na 10 godina da nam kao kredit, pa to je smešno. To ništa ne vredi kao kredit i zbog toga moramo nekako se drugačije snaći. Skoro bi mogli proizvodnju da povećamo na duplo, pošto nuđeno nam je jedan salaš na ekstra mjestu. Radimo sa nekoliko sezonskih radnica i to bi naravno povećalo našu površinu i moglo bi više ljudi da rade.
Statistika kaže da više od 60% naših privrednika ne pozajmljuje novac i da skoro 90% finansiranja preduzeća u Srbiji dolazi iz njihovih sopstvenih sredstava. To samo zvuči kao dobar podatak o nezaduženim privrednicima, jer bez pozajmljivanja sredstava nema rasta, a za mnoge nema ni opstanka. Čuli smo priče organskih proizvođača hrane, njihova iskustva i dosta naporan put kako su razvijali svoj posao od ideje, preko tih pozajmljenih sredstava, iskustva sa bankama i manje više videli ste da je utisak da bi vanbankarsko finansiranje moglo vrlo da pomogne u razvoju njihovog biznisa. Statistika kaže da ukoliko bi se investiralo u ovaj sektor proizvodnje, mogli bi u roku 4 godine da ostvare ili naprave nekih 100.000 radnih mesta u Srbiji, što ne zvuči kao predizborno obećanje, već zaista realna činjenica. Od ovih rezultata deli nas samo jedan zakon. Zakon o nebankarskim finansijskim institucijama. A kako bi taj zakon mogao da utiče na naše živote, pričat ćemo i sa nekih drugih mesta.